Mim kut thlani sari ni nga ni ani a. Voin lam chu Russia Ukraine indona kalsanin Manipur lam kan lu chil ve thung don ani. Meitei ho du lo Mizoram CM zona thlak MLA tenan mu. Nimin lam khan Manipur tlang rama mun rang zona thlak MLA parukle. Civil Society Organization CSOI rang te chuan Mizoram Chief Minister Puzoram Thanga meeting an nei puya. Chief Minister chuan Manipura tharum thona awanga mitam takinan torna chupoya ti thule. Hriat thiam harra ti thu asoya. Chief Minister Puzoram Thanga chuan malam hunatana malak dan tur chu pol rang le mipuite nena in ron kho makal puya tul thute. Mizo mipuite chu an mamo huna an unaute puitura tran puiturin anin pe reng thu asoi. Minister le MLA te Mizo People's Convention IO te Kuki Student Organization Mar Inpui Committee on Tribal Unity Zomi Council Student Organization le Pol Dangte hemi huna hian antel. Manipura Tlangram District Kuki Legislator somte baka Group rang le Kuki CSO te chuan mei ni thuma Manipura nam inkara buena achua trangkhan Administration Run siaman phuta. Tun ahian malak na akal mekani. Tun thlatir lam khan September ni khatlai khan Imphal niu lam bulena tranga Kuki zo tribal volunteer nunung ber somni pali te nor chho an ni nuwa. Kuki nam apex body Kuki in pi Manipur chuan. Zo na thlak tele meitei te chu anin then rang vekto ni in an soi. Jangalun Haukip KIMA Information and Publicity Secretary chuan. Kuki volunteer te bei na chu an ngai thu tak thu an soya. Kan puan tong khan Imphal niu lam bulena zo na thlak te khwa veng tu volunteer. Chung ko so matranga member somni paruk vel chu. Security Force niya in soi uniform halo ten an lo nor chuak to a. Hei hi inti du da na. In check sol na le in suat na. Ethnic cleansing ang hialin Congress leader P. Chidambaram po khan alo soi to ni. Nimin lama trangkhan protest raw puitak lian tham tak mai Manipura na yani a. Hei hian Manipur news alua khatle. Manipur tharum thona. Paugak chaw ikhaya nor huay hotu sang tam tak an pung khoma. Security Force te chuan mituitlak na laule. Man rodang an mang. Manipura Bisnupur District Paugak chaw ikhaya. September nuruk khan nor huay hotu zatam tak an pung khoma. Paugak chaw ikhaya army barricade chu son chu an phut. Nor huay hotlai hian Security Force te chuan tear gas shell an kapa. Mipui pung khom te thunun nan mok bom an ka boka wangin. Journalist pakhat telin protest huay hotu mi somret vel an hliam. Zingkar mataka chuan he hmuna hian mipui an pung khom trana. He hmuna hian state le central force te chuan security force tam tak an da luta. He full curfew rual hian Valley District panga po. He protest hian ang hong. Eng tiang po in curfew hi kalpui ma se protester an chuak khom tam le thawa. Mun rang atangin nor huay hotu tam tak an ron pung khoma. Paugak chaw ikhaya pun khom na run puyan nei. He hmuna hian buena achu awangin security force tele. RAF Assam Rifles le Manipur Police te chuan tear gas cell mangin boruak thunun turin mipuite an nor. Nor huay hotte hian me itha atangkhan. Namin kara buena chuak awanga. Meitei mi te chen na mun torbung tlo phalsak turin an phut boka. Hun rei tak chung chu force le nor huay hotte in kara in nor ton na thlenga. Thilom dan thunun tumin security force te chuan. Tear gas cell le mokbom an mang. Manipura Meitei Umbrella Organization pakhat kokomi chuan August ni somthum khan. Paugak chaw ikhaya sipay barricade la chuak turin. Ultimatum man lo petoa. Ma se thunay tu te chuan anthil phut hi antil hotling thaylo vani. Manipur tharum thona. Army chuan ex-servicemen hliam tuarte. Le service mek hliam te zang na dom na pek an ni tur thuan puang.
Indian Army chuan sipaya tang mek le lo tang to te ex-servicemen te chu Manipura an service laya bei an to awanga hliam te an chanchin kim chang thon turin nangen. Board of Officers kawani a. Sumlama puina compensation pek tura rotna siamania. Lozat assessment kalpuyania. Hei hi Manipura internal security din munkal zelo wanga atuar tu. Army service lai le sipay lo tang to te tanani. Notification an siama sipay te chuan sipay thok mek te le ex-servicemen te chu an thunay na nuaya harsat na tok te. Liam te chom dol naan malakan tuma. September ni som panga sang ni som ni pathuma list helut turin nan ngenani. Nichena kan puantak Manipur Meitei le security force in Norton na khan puang le lokila. Meitei Paul Kokomi ralia mi somni panga journalist talinan an hliam ni in India Today chuan a puanga. Imphal valia curfew siam ni mase. Nimin khan Kokomi buat sa ima ralia hian. Meitei le Manipur nam sang mitam tak an pungkhom. Nimin khan Bisnupur district security force ten tear gas le amok bom an ka awangin. Protester tam tak an hliamani. Imphal valia curfew siam ni mase. Nimin khan Kokomi buat sa ima ralia hian. Manipur nam sang atangin mitam tak an tela. Nor huay hot hi kwakta ground atrananiya. Mase pagak chaw ikhaya security force ten an lodang. Heti rual hian pagak chaw ikhaya sit-in protest nei chun zomani boka. Kokomi ralia hian National Highway ya Army barricade ti bawan phuta. Abik takin pagak chaw ikhaya tranga torbung Bangla community thlengin security force son chu an phutani. Bisnupur district ka pagak chaw ikhaya mipui pungkhom te hnodarnan hian Highway ya security force te chuan tear gas le mok bom le manrodang ten manga. Kokomi ya Meitei chung kwa te chu highway ne na inzom approach road atanga anin le lau anin chunga lu harsa khopin security force te hian kong andang ping ni in an soya. Army barricade le bulletproof vehicle lian pahni. Kasperanti ten kong andang thin ni in an pubok. Bisnupura pawgak chaw ikhaya barricade hi Imphal le lamka infin na main highway ya omania. Kokomi chuan thria an phuta. Torbung lama son an phut. Helai hi ama a tribal group Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF ina. Namlen ham inkara buena chua ka wanga Kukizo Tribal Community ya thiruang. Martar thita te ruang somthum panga phum tura ruwa manna an lo siam to na mun khani. Kokomi chuan Meitei chung kwa te hian heng barricade le bulletproof lir thailian tak takin kongpuya ti boya wangin an chen na ina khosak konga harsat na an tok na sa hle ni in an soya. Heng barrier te hi torbunga son turin an du zok ni in an soy. State Sarkar chuan Kokomi hna September ni ruka mipui nor hwe hot tura ruwa manna chu hnuk kir turin a lo ngen to ani. Heti lai hian Meitei le zo na thlak lam chu an in then rang thokata. An in thliar fel chho zela. An mi le sa te om tam lo na a Sarkar na thoktan na tho angam om lo wangle. Chu mi a harsat na chu hria in Manipur Sarkar poin. Sarkar na thok asik soi kwal zel. Professor somthum paruk te chu hill area le valley area son kwalan ni. Manipur Sarkar chuan Nimin Khan hill le Langram le Phaizol inkara associate le assistant professor somthum paruk ason don ti soya. Hei hi nam le nam in thliar na ommek le buaina ommek siam thattum na ni. Nam inkara buaina chuak hian state chunga zirna lama harsat na na sa takathlena. College lam le zirna indanga te po harsat na an tok le. Governorin official order ati chua chuan Kangpokpiya Presidency College lamka a Churachandpur College atengin Meitei associate le assistant professor somni son chua an ni to a. Heng Meitei te hi Phaizol mun huam chunga college rang da an ni to a. Imphal, Nambol, Thaubal le Lilonga te da an ni. Chutiang bokin zo na thlak lampo Imphal atangin zo na thlak omna area son chua an ni ve bok ni in an soy. Heng faculty member zinga hian Meitei pakua
atir lama lamka le kangpokpia college a thokte an ni tlang puya tuna chuan an omna hmun kakching Imphal Moirang le Thaubala te son chhuan ni dawn ani assistant professor pasari zawna thlak lam mi Imphal Porampat le kakchinga college hrang-hranga post te chu kangpokpi le lamka college le presidency college te son an ni bok chutiang bokin zirlai te po an mi le sa omna school le college lama anin son ve zel boka Imphal atanga zawna thlak zirlai te thanem tak po tuna chuan lamka lama class zom turin anin son to ani naga in zawna thlak te an nore kan riat angin national highway number somthum pasari le number 2 chu zawna thlak te nan danga hemi chungchanga hian nagalam an ron tong chuak lat mai Manipura Naganham Ayo Paul Apex Civics Body United Naga Council UNC te chuan Kangpokpi District a zawna thlak tribal body chu state chunga cheng mipui zong te tana ril roseng tur le highway a economic blockade an kalpui chu hlip turin an ngen UNC chuan state chunga national highway le inter-district highway a dan lawat sia lak na chu titop ngal turin an ngen bok ni in PTI chuan a report Meitei du lo Mizoram CM le zawna thlak pol anin huta kan lo hreto mai thaya Manipur zawna thlak ai o pol te chuan Mizoram chief minister an hmuwa an har satna an soipuya Manipura mizo te thlop tura kanin pek na kan ding hetlatani ti in chief minister Puzoram Thanga chuan a soi chief minister Puzoram Thanga chuan Manipura mizo nam hrang te chu an har satna le an mang an na tran pui turin Mizoram chu ading hetlatani ati Athen state atanga mizo nam hrang hruai tu somnga te nena anin kom hnuwa chief minister Puzoram Thanga chuan rampon le state hrang-hranga cheng zofa te political boundary in tender ma se unau kan ni na bawlowa antang ho zel don ni in na soya anomna a hrana wang le chandang wangin unau ni na ti chiat an phal tur ani lo ti in a soi nam pakhat anga kan in pum khat na hi kan dam kho chuana chance om chuna ni ati legislator paruk Manipur state minister panhile Civil Society Organization CSO hrang ai o te chuan Chief Minister Office a Puzoram Thanga an koma Manipura nam inkara tharum thona thleng mek abik takin zofa te torna awanga mipui te hre omna torna chu atuar pui tak zet thule ama po angong viau thu asoi hreom torna thleng to lo se Manipura hian remna omle se ka du ani ati Puzoram Thanga chuan a IG ati hian a ron posa a posa ngang hian han chiar te ang voin khan Manipur zawna thlak te omna tlangram lama kan minister le MLA te baka zofa nam hrang pol ai o mi somnga rualin min ron tloa chief minister conference hall a inkom na kan na yani Manipur zofa ten in pum khatna nget tak nei chunga inkom na thatak tak kan nei thei hi lom om ka ti hle mai inkom na thatak kan nei thei hi lom om ka ti hle mai Manipur boina awanga Manipur mipui te har satna to te kan unau zofa te chunga har satna le torna na sa tak thleng hi poi ka ti tak zeta har satna le torna thleng mek hi bel cha tu om lova Manipur mipui zong ten nun phung pa nga yan nei le thuai ka du sak em mani ram hrang a cheng zofa te hi nam hrang ni in pol ming hrang po nei mai la unau vek kan nia kanin unau na hi engmai na ti chiat kan phal turan ni lova kan zawaya kanin pum khatna chau hi ram le nam anga kan din chuana tur bul puyani Manipur kan unau te hna hian ankal zel na tura zofa in pui hrang tele pol hrang ten in pum khatna thatak nein uluk le fim taka ngai tuana seng chunga malak apoi mo thu ka lo hrila Mizoram sarkar le Mizoram mipui te chu kan unau zofa te tan kan din na nga ya kan din reng thu le pui an ngai na apianga pui zel kan in huam thu ka lo hril bok voina kan in kom na hian Puvanal Zoma ex-MP Vice President MNF Party min tel puya Manipur lama tangin minister le MLA te baka
Mizo People's Convention te, Kuki Student Organization, Mar In Pui, Committee on Tribal Unity te, Zomi Council Student Organization le, Zo na thlak nam pol dang ayo te antelani ti in, Puzoram thanga chuan a IC aron tar langani. Heti lai hian Supreme Court chuan Manipur Sarkar chu ral thuam ruk bo chungchanga status report file turin angen. Supreme Court bench chuan ral thuam ruk bo lian tak nia soi ani awangin. Manipur Sarkarin he court a hian status report perose ati. Supreme Court chuan Manipur Sarkar le dan keng ko tu te chu tharum thonan sa taktuar mek marchak state a mun rang ral thuam mu chua lak let chungchanga din mun tharber status report helut turina hriatir. Chief Justice of India D.Y. Chandrachud le Justice J.B. Pardiwala te Manoj Mishra te omna bench chuan ral thuam lak let chungchanga sarkarina hriatir thuwa soya bench chuan ral thuam ke chilian tak ruk bawani tia soin hemi ani awang hian sarkarin he kota hian status report adilani ati kechlian tak ruk bawni soyani awangin Manipur Sarkarin he kota hian status report perose ati top court chuan dan lawaral thuam lak chua hi tuin nge keng state in ma ala ka ngai tia soya chomdol na le rehabilitation malak na kai noya chuan Manipur Sarkar IOA Solicitor General Tushar Mehta chuan bench ma state chunga relief camp sentur le tangse hri leng omlo ti theluta hei hi petitioner IOA ukil ten anlo thelu to in hei hi petitioner IO ten anlo thelu to ne na in kal thung Manipur Chief Secretary chuan affidavit siama blockade ma chon mek te tana basic commodities eile in le damdoi ang chi te antlak cham lo thuwa soya bench chuan Chief Secretary chuan more telin reason le thilpoi mo pek dan turte Moraya sentur le tangse leng ne soi chungchanga te affidavit a thelut bokani olekha kha tuna tana kan puan thei chin chun le ta phot sela video dot le thu thar jong nen kan ron let le ang min lo ngai chang le vek don nia